Postoji crveni traktor na proljetnoj farmi i radi teško cijeli dan. Ako postoji problem ili posao teži, Traktor Tom će spasiti dan. Traktor Tom, 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 što bi uopće bez tebe. Traktor Tom, 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 hura, mi ne bi mogli bez tebe. Bio je prekrasan dan na proljetnoj farmi. Fi i Traktor Tom su čistili stvari iz staje. Ali nešto nije bilo u redu. Što je bilo, Tome? O ne, opet kokice. Stvarno ne znam što se događa. Koke hodaju uokolo po čudnim mjestima. I prestale su nositi jaja. O, vidi, Met, našla sam tvoju loptu. Hvala ti puno, Fi. A kokice jednostavno ne žele ići na spavanje. Pustite me unutra! Izgleda da se nečega boje. Ali čega? Ti ćeš otkriti. Hvala ti, Tome. Te noći Tom je stražario. Rekoh, Tom je stražario. Za to se vrijeme vani šuljao neki tajanstveni stvor. Dođi ovamo, Rif. Nestao je. Što bi to uopće moglo biti? Kad je Met sljedeći dan stigao na posao, sve je još uvijek bilo u neredu. Je li to napravio tajanstveni posjetilac? Da, ali Tom i ja ćemo pokušati otkriti tko je to. Ali moglo bi biti opasno. Ne želiš valjda da i ja idem sa tobom? Ne, ti možeš ostati ovdje i napraviti novi kokošinjac. Tako će se kokice u njemu osjećati sigurno. Super ideja! Fi i Tom su odlučili otkriti kakav je to tajanstveni stvor. Evo vaš novi dom. Htjeli ste nešto sigurnije? Dobro, vidjet ću što mogu napraviti. Fi je pitala Snikera i Vini jesu li možda vidjeli tog tajanstvenog stvora, ali su oboje spavali u konjušnici. Ali sve Snikerove mrkve su nestale. Što je to? Tamo je u grmlju. Dođi, Tome. Opet je nestao. Ovo je vaš novi ultra sigurni kokošinjac. Stanite, jedna po jedna. Preružan je.
i nije dosta siguran. I želite 2 kupaonice? Vidjet ću šta mogu napraviti. Mo također nije vidjela ništa. Ali je netko odnio svo njezino svježe sjeno. Tamo je! Iza stoga sjena! Opet je nestao. U staji je Vizi pričao kokicama strašnu priču o tajanstvenom stvoru i groznim stvarima koje je napravio. No slučajno, kokice su vidjele nešto što je bilo strašnije čak i od Vizijeve priče. Hej, što to radite? Pazite! Ne! Oh. Fi i Tom su pitali ovce jesu li ikada vidjele nekog tajanstvenog stvora. Rekli su da nisu, ali netko je pojeo svu njihovu hranu. A vi malo pripazite. Tamo je! Opet nam je pobjegao. Konačno gotovo. Što je to? Novi kokošinjac. Izgradio sam ga točno onako kako su kokice htjele. Ma dajte, cure. To je vaš novi dom. Met, to je potpuno nekorisno. Premali je. Morat ćemo ga srušiti i sutra napraviti novi. A što ćemo onda večeras napraviti s kokicama? Trebala sam znati. Strašno je biti potpuno sam, dok je taj stvor negdje vani. To mi se uopće ne sviđa. U staji Tom je čekao. Napokon je čuo neki zvuk. Tamo je! Što se dogodilo? Bravo, Tome. Uhvatio si tog stvora. To je zec. I on nije htio pojesti kokice ili neke druge životinje. On je samo želio hranu koju voli. Ali kako je uspio nestati? On zapravo nije nestajao. Samo je zbrisao u svoju jazbinu. Vjerojatno je iskopao rupe po cijeloj farmi. Tom, to je izvrsno. A kuda sad ideš? A ideš odvesti kokice doma. One se zapravo nisu jako uplašile, samo su bile uzrujane jer im je netko pojeo hranu. Sljedeće jutro Fi i Tom su čekali da Met dođe na posao.
Dobro, sad ću ja to srušiti za čas posla. Ne, napravio si odličan posao. Savršeno je. Što? Ne služi baš kokicama previše, ali zecu se jako sviđa. A? Kakvom zecu? Zecu koji je naš tajanstveni stvor. A i kokice su isto sretne, zahvaljujući traktoru Tomu. Što bismo mi bez njega?